Okay, sebelum tu tengok kat sini small letter t ni saya letak 0.05. Maksudnya ni alpha lah. 11 ni untuk degree of freedom. Okay, nilai ni dapat dekat t-table. Okay, kita buka t-table. Tengok ni ialah t-table. Dia ada first column ni ada df, degree of freedom. Tadi saya kata n tolak 1. Iaitu 12 tolak 1, 11 lah. Kita tengok nilai yang ni. Daripada kiri ke kanan kita kena scan nanti tengok. Okay. Bawah ni pula confidence level. Kita tadi ada 0.0, alpha tadi 0.05 ataupun 5%. Tapi kat sini tak ada 5%. Dia kena tengok macam ni. 100 tolak dengan 5%. So ada 95% balance. So kita akan tengok daripada bawah sampai ke atas. Jadi okay, kat sini ada midpoint dia kat sini. 2.201. Nilai tadi yang saya dapat. Okay. Untuk critical tadi dan table tadi 2.201 kan. Okay, bila degree of freedom dia 11. So dia ada syarat dia kalau calculated T tadi kita kira greater than T critical, kita kena reject H note. Let's say kalau T less than TC, kita tak reject lah H note ni. Okay. Tapi dalam kita punya soalan ni, okay, jawapan kita kira dapat T 3.301. T yang dekat table tadi 2.201. Okay, sekarang ni T ni lagi besar nilainya daripada T critical. So, kita kena reject hash note. Okay, untuk next step, kita kena buat statement. Since the test statistic T greater than 2.201, there is sufficient evidence to reject hash note. Okay, jadi berdasarkan calculation tadi, kita ada evidence yang cukup untuk reject hash note ni. Bila kita reject hash note, maksudnya kita ambil yang alternative hypothesis ni tadilah. Mu2 less than mu1. Okay, mu1 less kan. So, statement tadi, claim tadi betul lah. So, kita buat, we conclude that the mean time after attending the training camp is lower as compared to before attending the training camp at alpha equal to 0.05. The claim is supported. Okay, let's say lah kalau kita kira T ni kita dapat less than critical point, maksudnya kita tak cukup evidence untuk reject hash note. Dia akan tukar balik statement. Dia akan cakap macam ni. Contohlah kalau kita punya nilai yang kita calculate ni kurang kan. Okay, since the test statistic T less than 2.201, there is insufficient evidence to reject hash note. Maksudnya tak cukup evidence untuk reject hash note. Maksudnya tak cukup evidence tu maksudnya kita kena terima lah hash note ni. Bila kita terima hash note, kita punya claim tadi salah lah sebab claim tadi kata less than. Dia sebenarnya greater than. So kat sini kita bercakap lah. The claim is not supported lah. In case kalau kita kira T tadi less than dekat nilai critical value ni.